Thorang belh to MLA Congress strike to Zodintluanga'n lunglei civil hospital da tur chikai le kailo en na call RT-PCR alo pek to cho sarkarin laboratory alak lut nuwa vo in khan call mang thei tura manra momo then khat apele lunglei civil hospital a hian RT-PCR call bun mai thei ani le ni lo chungchanga thu in chu om chhozela Zodintluanga'n hian atira manra momo sang consumable items se chu civil hospital lunglei how to the nena alana RT-PCR chu mangtangkai turin sarkarin thule la aneiti alaushat thu soin kol mang mai dona ashiat awangle mipuite mamona enin aman mo thak to bok awangin sarkar tana aul samjok besein RT-PCR callin amamo masate chu apeti asoi Zodintluanga'n hian manual RNA extractor man ani chuan RT-PCR call to civil hospital lungleya man ve thei ani to don ni in asoya laboratory changtlung din ani meu chuan RT-PCR chu du thu sama tha in aman thei abe seiti asoi nikum jun thla khan thorang belh to MLA Zodintluanga'n hian lunglei le chimlam ta na man tangkai turin COVID-19 sample test na call RT-PCR hi civil hospital lunglei tan ape ani